Zdravo svima, dobrodošli u moj još jedan novi video. Danas želim da vam pokažem jednu našu malu kupovinu. Ovo je za nekih 7 dana, obavili smo kupovinu u Lidlu. Pa evo, ko voli da gleda cijene namirnica, to je jedan današnji video, pa uživajte. Ovdje je bio račun 115,40. Pa da vidimo šta smo mi to kupili za ovaj iznos. Kao prvo ovdje imamo meso. Ovo su fileti, 600 grama. Ja sad neću cijene, baš jedino nešto baš što je na akciji, što sam baš zapamtila. Imamo filete. Ovako kupujem i ovo juneće meso, isjeckano juneće meso. Ono isto negdje oko 7 i nešto eura. Ovako ovo faširano meso, kao što vidite, ono je 800 grama, gotov 10 eura, 9 i nešto. Tako, ovo možemo na stranu staviti. Tu nam je i lubenica, ona je bila na akciji po 0,99 po kili, ovdje ima nekih 5 kila, 5 i nešto. Tako uvijek uzmem manje lubenice jer one veće ne možemo pojesti za nekih 5 dana do sljedeće kupovine, tako da mi je super ova manja. Ovdje smo uzeli kolu, kola, Pepsi, inače mi to tako kupujemo, nekad uzmemo paketom, ali u Lidlu u četvrtak će biti na akciji, pa ćemo kupiti. Pakovanje jaja. Uzmem ovaj cappuccino, ovako, divan je cappuccino, baš eto probajte ko ima priliku da kupuje u Lidlu, negdje oko 3,75, tako nešto. Šta dalje? Dalje imamo znači ove za hamburgere, često pravim od nevenog mesa pljeskavice hamburgere, pa tako da to brzo bude gotovo. Ovdje imamo brašno koje ja koristim tip 405. Imam još mi je negdje kilo. Ovako uzeli smo i ovaj kefir. Ovaj kefir je divan, on je negdje 70 centi, 79, tako nešto. Imamo i ove voćne jogurte. Ovako, Milbona, i oni su fini, ukusni. Zane jogurt, ono nekako baš su ukusni. Nisu puno ni slatki, ni kiselkasti, baš lijepi. Često uzmem i ovaj ovako, evo kao što vidite i ovaj kukuruz. Nekad pomiješamo salate. I tako. Ovaj namaz, i on je divan. Sir za pitu, 250 grama, on je negdje oko 2,20 eura i 20. Jakobs, evo ovu kafu imate sad na akciji u Lidlu, 1,99. Ja sam ih još uzela, ali ostali su mi u autu, pa sam uspjela ponijeti. Imate i ovaj grčki jogurt, on je divan, 1 kg dođe. Isto tako 2,20 eura i 20, divan grčki jogurt, u sve može, u pite, u ove voćne, ove šejkove i tako to popravi. Uzmem isto tako pasata pomodora, ovaj paradajz pire. Što smo još ovdje uzeli? Bio kuskus. To pravim ovako često, ono kad nekad izbjegajem hljeb da jedem, kuskus je divan. Tu nam je i ulje, banane, krastavljice, neka mala glavica ove salate, ona je bila gratis, jer ono imate popust kad imate karticu njihovu, imate onda ni popust.
Ovo je katalog za sljedeću sedmicu. Ovdje isto tako imamo paradajz. On je isto bio na akciji i dobar je, znači paradajz nije nije tvrd, nije da je nezreo, fino miriše, baš nekako me posjeti na naš domaći, mada to nije ni blizu našem balkanskom, ali eto. Ovako imamo ovdje, kupila sam vrhnje za kuhanje. Ovako ovaj buter, ovaj neki bio na akciji 0,99, tako da sam uzela da probamo. Bajer makrone, ne znam ja. Imamo ovdje i gljive, šampinjone. Njih volim da kupim, jedem, pravim sve s njima. Ovako 2 litra mlijeka. Da li se ovo može išta vidjeti, da li je u kadru, ja ne znam. Onda imamo ovdje i sir, ove kriške sira. I ovdje imamo, ovo sam našla na akciji, Milka čokolade. One su bile, ja sad ne znam, 2,59 ili 2,49. Samo moment. 2,59, tako. Evo ako imamo ovu sa lješnjakom. Neki keks i lješnjak, novo ovu nismo probali. Ovo je standardna sa lješnjakom, krupnim lješnjacima. Keks, još jedna ista. I ovo mandel karamel. Evo tako. Znači ove sedmice nema kolača, tu su čokolade. Šta još imam da pokažem? Da, imam još jedan čips koji često kupujem, ali sam ga načela. Znači čips, on je super ukusan, nekih 1 euro, tako nešto se kreće. To je sve od ove kupovine. Da, još imamo 2 paketa vode u autu gdje nisam iznijela i kao što sam napomenula i ovu kafu. Kupili smo još 9 komada, znači ukupno 10 komada jer je na akciji, a ne bude često na akciji. Tako da super se isplati jer inače ova kutija 2,79, a sad je bila na akciji 1,99. Sad to da znate, ako ste u mogućnosti da odete do Lidla, znači da kupite, u stvari ako koristite. Ništa, dragi ljudi, hvala vam na gledanju. To je sve za danas što se tiče ovog videa i ove kupovine. Nadam se da vam se svidjelo. Hvala vam na svakom vidu podrške, znači što me pratite, a ukoliko me ne pratite, zapratite jer to vas ništa ne košta, besplatno je, a meni mnogo znači. Pa do nekog sljedećeg videa. Lajkujte, komentaršite. Hvala vam. Ćao.